Rero bakunze Samuzo TV mbanje kubasuhuza n'inzira ko meze neza bibutse kandi subscribe like share na comment yo mukomeze kubona amakuru ku gihe. Rero Perezida Kagame yahawe igihembo cy'umunyafurika w'umwaka wa 2024. Ibigo bya Perezida Paul Kagame bikomeje kwigaragaza mu ruhando mpuzamahanga aho kuri iyi nshuro yagenewe igihembo nk'umunyafurika w'umwaka African of the Year wa 2024 ashimirwa umuhate agaragaza mu guharanira impinduka ziganisha guteza imbere umugabane wa Afurika. Igihembo cyahawe Perezida Kagame ku wa 4 tariki 24 Ukwakira 2024 ni kimwe mu bigenerwa abayobozi mu bya politike no mu bucuruzi mu rwego rwo kubashimira kubera ibikorwa byabo by'indashyikirwa bizana impinduka nziza ku mugabane wa Afurika. Ibyo bihembo bizwi nka All Africa Business Leader Award bitegurwa ku bufatanye na CNBC Afurika hamwe n'abafatanyabikorwa batandukanye. Abateguye ibi bihembo bavuze ko Perezida Kagame bamushimira kuba akunze kugaragariza abandi ko umugabane wa Afurika wifitemo byinshi wakenera mu iterambere ryawo, ndetse benshi bakaba bakunze kumufatiraho urugero no kumwigiraho mu manuro n'ibikorwa bye mu guteza imbere Afurika. Ambasaderi Emmanuel Hategeka uhagarariye u Rwanda muri Afurika y'Epfo wakiriye icyo gihembo mu izina rya Perezida wa Repubulika yanditse ubutumwa kuri X avuga ko Perezida Kagame yashimiye abaturage bamugiriye icyizere, ashimira n'abategura ibi bihembo. Iki gihembo Perezida Kagame yagituye abantu bose bakora utaruhuka mu kuba Afurika ikomeye iteye imbere. Si ubwa mbere Perezida Kagame yahawe iki gihembo kuko no muri 2018 yahawe icyo gihembo, akaba yaravuze ko atewe ishema no kuyobora Abanyarwanda. Ibi ni ibintu byiza Perezida wacu Paul Kagame yakomeje kugenda ageraho. Si ukwifuriza u Rwanda gusa iterambere hamwe na Afurika yose hamwe muri rusange. Ibi ni ibintu byiza twamwifuriza congratulation, akomerezaho kandi n'ibindi by'undi mwaka azabibona. Rero ngakana kujya kujya Samuzo TV mbibutse kandi subscribe like share na comment yo mukoze kubona amakuru ku gihe. Thank you.